هزن سوریا دموکراتیک هسته ده داخویانیه که در را گهاند که هزن وان ایریشی چکدارین اپوزیسیونا سوریه کرنه و اول سر بنداوا تشرین شکاندنه. هسته گوت وان ده شر دجی چکداران دا لنیزی بنداوا تشرینه که جه کی گلکی استراتژیکه چکدار دخوازم دست خواه بینن ل شروان هسته ویا پگه ناهیلن چکدار نیزی وی بندافه ببن. هر وحال لباشور روجلات من بجاجی هسته گوت وان 63 چکدار کشتنه 37 جی بریندار کرنه. هر وحال اشکره کر که هزین وان تانکک 5 اتومبیلین سربازی و 3 زری پوش جناف برنه. شروان هزین سوریه دموکراتیک به راوستان، تانک، زریپوش و پیگهن چکدارین ارتشان اجتماعی یا که ترکیه پشتوانیا ویدکه بدرون و توپخانه و چکن جورین جدا دکن آرمانج. شر هری گران لسر هر دو گندن علوش و تلعریش و هر وها نافچه گره سیریا تیل رودایا. لگوری داخویانی کناوند راگهاندنا هسده دوی شریده 63 چکدارین ارتشان اجتماعی هاتنه کشتن و 37 چکدار بریندار بونا. هروها 9 تانک زریپوش و عربین چکداران هاتنه تکشکاندن. لهمبرجی 6 شروان هسده جان خوش دستانه و 9 شروان جی بریندار بونا. درباره وی شریده فرماندار گشتی یه هسدهج آژانسا فرانس پریس را آخویه او گوتیا ام پشتوانیا ریوبریا نوت کن داکو آرامیل سوریه هبا دوی ری پیش دیالوگا که آوا کرد نافبرا سوریان ده وره خوش کرن برپرسیاریا ریوبریا نویا که دستیوردان بکا جبو آگربستل تواهیا سوریه روژا چهارشنبه 8 مه به هزاران سویل بر خدابون بنداوات شرینه داکو ایریشن چکدارین ارتشان اجتماعی پروتستو بکن. لعو کاروان راستی ایریش هات و ده انجام ده هجمارک ولاتی جان خوش دستدان و بریندار بون. سرارای و ایریشه هن ولاتی گهشتن سر بنداوات شرینه و پشتوانیا خوش شروانین کردره نشاندان. جمرنا ماسترن هم تجارة نوترسن سرکفتن آگاه کرده نشتو بیو نشت آیاری ویم بترسن هر بیشش گله کوبانه را چاپه روژا 12 برچلا چکدارین ارتشان اجتماعی به پشتوانی آسمانی یا ترکیه ایریشک برفره بربون سر بنداوات تشرینه. روژا 17 همان مه امریکا را گهانده بو که بنافبینکاری آوه هر دو آلین شر لسر آگربستیل هف کرنا لی شر حتی نها بردواما. حسین عمر روداو شاندر تایبت دیه نتوین یک بویجبو سوری گیر پدرسن بحثا هسده و یپگه و شر دنابروان و ترکیه و چکدارین اپوزیسیون سوری دکر و گوت دوی ادی شر چه نبه شر که هایجی وره راوستانده. لسر روشا روش آوای کردستان راپورت اک پیشکشی انجمن آسایشا ناف دولتی کر. گوت باکور روجلات سوریه و هر وها بشک جه حریم حلبه دبن کنترولا یپگه و هزین سوریا دموکراتیک ده بناف بین کاریا امریکا لنیزی که منو بجید بیجا آگر بستک دناف برا حسده و ارتشان اجتماعی سوریه ده چه بویا تشتکی باشه گوت لی احتمالک هیا که اپراسیون ارتش ترکیه لباکور روجلات سوریه زیده ببنو ببیجا افتشت نابا ورکرن. شانده تایبەتی نەتەوەین یەکبووی ji بۆ سووریە هشیاری دا ئەنجومەنە ئاسایشی دەربارەی احتیمالە ئۆپەراسیۆنین تورکی لە هەمبەر ڕۆژەوەی کوردستانەیە. شاندەی تایبەتی نەتەوەین یەکبووی ji بۆ سووریە گەی پەدرسن راپۆرتا خویە یەکەم و بەرفرە پشتی تێکچوونە ڕێژیمە بەشار ئەساد جارە یەکەم بە ئەنجومەنە ئاسایشی یا نەتەوەین یەکبوویدا
parve kir. Şandeyî taybet li raporta xwe de amaje bi vê yekê kir ew dibînin ku rêya diyalogê di navbera Hesedê û hikûmeta Demkî vebiye. Li daliyê din de jî Tirkiye bi daxuyaniyên xwe re gefan dixwe li hember Rojavayê Kurdistanê û di heman demê de pevçûnên li Minbîçê dixewin min jî li hember yekitî û serweriya axa Sûriyê wek gefek e. باکوور روجهلات سوریه و هر وها بشک جباجار حلبه دبن کنترولا هسده و یپگه دنه لهمبری آگربستک به ناوبینکاریا امریکا لنزیکی من بجه دمها دوازدان ده راپور نشان دادن که پفچون و پفگوهرتنا توپان دناوبر هسده و هیزن ارتشان اجتماعی سوریه ده به تایبتی هنه ترکیه بداخیانیه که دیار دکه که اگر که اشکره هیه که اپراسیون ارتشا ترکیه باکوور روجهلات زیده ببن ده همان دمه ده کانال دیالوگی دناوبرا رایدار دمکی و هسده ده هاتنه وکرن که هفته ابوری لشامه جویان داخیانی انگشتی نخشره اپوزیسیونان پیشنیار دکن لهیم پرسپکتیوا لهفهاتنان نزیک نینن. Di raporta şandeyî taybet de gelek mijar derketin pêş. Lê bi taybetî jî pevçûnên di navbera Hesedê û grûpên çekdarî yên ku Tirkiye piştgirî dide wan her wiha êrişên dronî yên Tirkiyeyê di raportê de cihek taybet girtin. Me jî wek tora medyayê ya Rûdawê ev raport û pevçûnên davî ji berdevkê sekreterê giştî yên neteweyên Yekbûyî pirsî gelo ew çaba dinirxînin. Brezgey Pedersen got ku Tirkiye daxuyaniyek daye û îhtimalekî eşkereyê ku operasyonên leşkerî yên Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê wê zêdetir bibin. Hûn vê hişyariyê çava şîrove dikin. In the northeast. Any comment on that? I'm not going to comment on what he said. I think Ez li ser gotinên wî şiroveyan nakim. Ez difikirim ku tiştek ku wî got pir zelal bû û eşkere ye ku her xurtkirina çalakiyên leşkerî tişteke ku me dilgiran dike. And given the fact îro êrişeke dronê ya Tirkiyê li bendava Tişrînê 6 sivîl kuşt û hûn vê bûyerê çava şîrove dikin. any comment about that? Well, I mean, I would refer you back. Belê ez dibêjim ez ê we vegerînim bersiva xwe ya yekem. Di her tundbûna pevçûnan de dema ku sivîl dibin qurbanî em dilgiran dibin. Di daviya raporta xwe de şandeyî taybet got ku ew amadeyê ku bi rayedarên Demkî re kar bike û ew berdewamên bang dike û piştgirî dide pêştebirina hemû kanalên diyalogê û daxwazê ji hemû aliyan dike ku rêyên neleşkerî bikarbînin. Her wiha ji bo pêşeroja Sûriyê biryara UN a 2254 were bikar anîn. Veguhestineke bêbawer berfireh, şeffaf û ne mezhebî pêk were. Divê hikûmeta Demkî pêbawer bibe. Kanûna bingehên yan û were çêkirin û pişt re jî hilbijartinek bi azadî û edaletê. Sinan Tunçdemîr, Rûdaw, Neteweyên Yekbûyî, New York. Of conflict.